Дар канали новостной агентства Life як видео баромад дар бораи як тоҷик. Он видео 25 минута ва як бачаи тоҷик ҳар намуд байт мехона. Байди индийский, байди тоҷикӣ, байди афғонӣ, ҳар намуд байт мехона. Ва рости гапа бигӯ намедонам, бигӯм ки бача маладес ё ки бигӯм ки мисол худта шарманда кардӣ. Рости гапа бигӯм намедонам чӣ гум. Ва шумо тамошо кунед. Баъд дар таги видео комментариятона бинависед. Мисол ҳамин бача кори хуб карда ё ки не. Ҳозир ман шумо дар нишон метавонам барои чӣ мисол ман дар ҳамин видео махқул нашид. Ровно минута до старта. Чуть правее, правее. Все вот так вот. Все, здесь стой. Здесь. Ну и когда я тебе скажу, что начали, ты представься, как тебя зовут и что ты сейчас будешь петь. Хорошо? Песни, как я говорю, песни... Меня зовут Сорбон. Я сейчас пою песни, вот медленняк, да? На таджикском, как песня называется? На таджикском таджикском. песня такая. Гармуш занат царима. Да, вот так и скажешь. Меня зовут Саглапа. Меня зовут Сорбон. Это песни Гармуш занат царима, таджикские песни. Я буду петь за вас. Гармуш занат цариман, ашкам намерезад, ханҷар занад дили ман, хунам намерезад. Гармуш занат сари ман, ашкам намерезад, ханҷар занад дили ман, хунам намерезад. Гар меравӣ аз ман, танҳо намемонам. Гар меравӣ аз ман, гар пасад намеоям. ишқ агар буд хато, ману ту шавем ҷудо. ишқ агар буд хато, ману ту шавем ҷудо. ту гуноҳе надорӣ, ман гунаҳгорам. ту гуноҳе надорӣ. Якимш ки одамои ки ҳамин видеоро сиёмка кардагиян, ҳамин ҷо ҳеҷ ниша буридагӣ нестанд. Мисол ҳамун одамо, ҳамун оператор, ҳамун монтаж, ҳамун в общем журналист буданд ки буданд, намедонам онро чӣ ном карда мешавад. ҷое ки мисол ҳеҷ ниша буридагӣ нестанд ва ҳамин бачаram худша бигем чихе бигӯм хеле як звезда ҳис кардагиян, не ки звездае ки ба як каструлка тавла зареса бай хонеза. Рости гапа бигӯм мадаи хеле коро махқул нестай. Ман гунаҳгорам. Следующая какая песня у нас будет? Следующий будет, ну это свадьба будет. Давай. Можно там играть. Играем там. Давай. Можно дать сюда. Да? Давай. ای وادی 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 در وقت گل کشاری ای وادی وادی وادی. ҳо ман мефаҳмам агар ки ҳамин видео барои хандондани бигем ҳамин тамошобино боша хай ҳо фаҳмон. иҷада видеоро тайёр кардагиам барои одамо мисол бинанд ки ҳамин одам мисол байд аз зур хонда метавона, не ки дар Россия дворникай. سری پشتم ایرم کل گورا کشتم میرم ای خونی کلگی چادی نامه نویشتم میرم. вақто бинем бародаро чӣ нависондагиян номи ҳамин ролик дар интернет, яъне дар канали официал, не ҳамин лайв. در وقت گل کشوری
айвори бори бори дар вақти гулкишори худтон медонед ки вақте ки тоҷик меган дар назари ҳамин одамо дворников ва одамое ки дастройка яъне ҳамо айнаша раша ҷамшуд равшан дар пеши назарашон меояд ва бо рости гапа бигӯм бо ҳамин бачаҳа мисол байхонӣ карда дар интернет бо бигем розӣ шуда ки номашам хали бимонанд. Мисол агар ки ман мебудам хай ҳо бай мехондам ба ҳамун каструлка ба ҳамун дигар чизо ҳақиқатан мисол мегуфтам ки номи хидма бинависем мисол дар кор нест мара мисол дворник ай Тоҷикистон ки дворник ай Ӯзбекистон номи хидма бинависем ки мисол агон ҳофиз ай Тоҷикистон хали бинависем яъне ки дворник из Тоҷикистона. Рости гапа бигӯм ад ҳамеша махул нашид. Рости гапа бигӯм ҳамин 25 минут ролик да ҳагон тамо журналист гап назада дар бораш ки мисол ҳамин омадаги ай гирифтианша сиёнкаш кардаян дар интернет партофтианаш мисол ман намедонам барои чӣ розӣ шуда ҳамин одам дар бораш ҳагон чӣ гуфтагӣ нестан дар ҳамин видео ва чӣ хел ки хитон дидем худаш мега ки ман номад бигӯм ки чӣ хели бикунам чӣ хел сар кунам видеора хайр рости гапа бигӯм ман намедонам фикри худтона бинависем ва ман намегӯм ки мисол кори безеб кадай ва моро шарманда кадай не ман фақат гуфтанидем ки вақте ки дар ҳамхали чизо баромад мекунем бояд условия моне ки мисол ман баромад мекунам ки ному фамилия ма бинависен мара мисол шинос кунем да одамо а не ки ман хидма шинос кунам ман мисол ягон кастинг нестай ку А что отец твой пел? Какие песни? Ну там старый. Старые? У нас в Таджикистане вот Зафар Нозим был, нам он знаменитый, как у вас Алла Пугачева, он там в Таджикистане. У него, как называется, ну, шогурт. Да, вот помогает, кто-то помогает, мой папа на его вот учились песни. Вот я, например, вот институт никуда я не ходил, я самоучка. У меня, ну, брат, у меня вот семья вот любит вот это танцы, вот песни, вот все у нас такое. Какая любимая твоя песня? Можешь сказать? Ну там любимая есть вот, например, я люблю вот индийский и потом, ну, много. Пару песен. Ну, раньше были вот, которые я спел, вот свадьба таджикский был, была бине чача мезана. Когда им буха мондагии видеоро тамошо кардан, ман ссилкаша дар поён мемонам, будроин тамошо кунед. Я свадьбу поехал, вот это спою на люди. Они же мне сказали, вот это нормальная песня, понравится люди. Поэтому я люблю вот это. диққат кадоми шакароба ва қуртоба нағз мебина илтимос ҳами хабара тамошо накунем. Як занак барои шуша киштан дар қуртоб заҳр мечаконда ёки мерехтай. Соли 2014 рӯзи 29 июн шуш қати бигем хишта буруш яъне акаш ҷиянаш ва бо якта одами дигар дар замин кор мекардиян чанд қадур айхона ва ин занак барои бигем абедкунӣ қуртоб тайёр кардай баъд файродшон кардай шиштиян хӯрдиян ва баъди хӯрдан ҳамаи ҳамун одамо бигем атрави чидиян ва больница бурдияншона ва дар оқибат акаи шӯи ҳамун занак мирдай. Як одам мирдай не ки метонистанд ки 5-6 одам бимбиранд барои ки ин авқота 5-6 одам хӯрдиянд. Як занак қати шуш дута гудаки 5-солаву 9-сола ва ду бачаи дигар бо будай яташа душанбе дигаш бигем ай дигар ҷо ва ҳамёнро метонистанд ки бигем атравид шаванде ки хайрат чи нашидиян. Ҳамун занаке ки ҳамин кора кадай мисол медонад ки айрӯи ҳамин як одам мирдай. ҳамин одам ки як бор хар мешудааст аз харигирӣ намемондааст. Не ки короша бас накардай ва рӯзи 7 сентябр соли 2014 як бор дига бо зард дохтай дар дуруни хамири барои нон пухтан бародаро ва фикр кунед беақлай чия баъде ки одамо ҳамин нонро хӯрдиянд зани ҳамун одаме ки мирдагӣ ва бо як оилаи дига ҳамаша больница бурдиянд бо касали вазбин бигем
намедонам марги муж дохта боша ёки чӣ дохта боша хай худтон фикр кунен вай карад як кудаки 4-сола мемра мумкин ки организмаш бигем слабияи организмаш систай ва як кудаки 4-сола мемра айрӯи ҳамун занак ва бо чӣ хеле ки нависондагия дар ҳамин сайт 20 таи дига нон карда барои намедонам чӣ мешава 3 рӯз мурдани шуша тағоиша вообщем 3 рӯз шидае ки тағоиш мурдай ва барои ҳамин гуфтан ки нон пас ёки худаш пухтаи чагадаги да ҳамуҷарам дохтай бо ҳамун заҳра бо 6-7 каси дигара больница бурдиян не ки вай ният шуда будае ки шуша киштан не ки шуш бигем зиндай намурдай хитони бародаро дидестен нависондагия ки ҳамрӯзе ки ҳамин занон шушидиян мисол ҳамин рӯзои аввал ҳамин занак шуша қатъи бигем хештаборуш шу медидай ва ба фикри ман осонтар мешид ки мисол мегуфт ки хай биё ҷидо шавем тамом иқадар одама киштаи занак делара бурдестиян статья суд мешава хай мумкин ки занакам маҳкам кунанд мумкин ки ягон девона броя мумкин ягон псих будай на самом деле ягон намедонам чӣ ном кунем занака хай хитон фикр кунем бародаро дили ниятона бинависен чӣ гапай вообще чӣ рафтесай да замонаи аср 21 ва агон историям хали бидонем бародаро бинависен мумкин ки да дигар одамо интересне шава хондан ва эҳтиёт кунанд хабаре ки ҳозир ман шумо дар нақл мекунам как реклама метавонад ки реклама нест бародаро дар Москва як бародари тоҷик як компания ҳуй кардагия компания барои об доставка мекунад дар корхонаҳо дар офисҳо дар ҷое ки шумо мисол дар кораи кафе ресторан ва ҳар чизе ки боша набоша об доставка мекунад ва агар ки шумо дошта бошед ресторан кафе ва дигар чизое ки шумо дар ҳамҷо об дар кор боша шумо метавонед ай бародари тоҷик занг бизанед ҷода плюсш да чия ки вақте ки шумо занг мезанед ба забони тоҷикӣ гап мезанед шумо да арзон мекунанд шумо да скидка мекунанд ва бо дар давоми бигем ҳамкорӣ бо ҳар хел скидкаҳо мешава ҳар хел мисол бигем аксия мешава шумо ба нархҳои арзон харида метавонед ҳамин оба номерошон дар таги видео ҳаст ссилкаи сайтшон ҳаста ина бо сайтша шумо дидесен дар экрано фарқ надорад начальникотон бригадиро ёки соҳибои ресторан соҳибои ягон кафе шумо просто бигем як советшон битен ки ҳам хали бародаро ҳастанд мисол ман метавонам шумо да об мисол заказ кунам арзонтар барое ки мисол шумо занг бизанед ба забони тоҷикӣ гап занед шумо фақат занг мезанед мегӯем ки переведите нас на таджикского оператора ёки мегӯем ки мы хотим разговаривать на таджикском языке шуморо автоматически ба оператори ки ба забони тоҷик гап мезана шуморо туғрӣ мекунанд духтараки тоҷикай шумо метавонед ба ҳазор занг бизанед гап занед мисол ҳамаша бифаҳмонед чӣ дар коратона ба киҷо бурдан дар корай нархоша ҳамаша гап мезананд ва барои тоҷико специально арзон мекунанд яъне шумо метавонед мисол ай начальнико суми ки об мехаранд ҳамун сума бигирен ва ай бародар занг бизанед ба нархи арзон бихаред шумо дар чанд сум мемонад инам хали компания аст барои об доставка кардан марҳамат занг бизанед да начальникотон худ русай худ узбека кирғизай қазока киҷои американсай ҷидай набоша советш битен ки ҳамхали компания ҳастай ва об доставка мекунанд арзонтар як бачаи 17 солара ва як духтари 10 солара парондиан вақте ки як бачаи тоҷик гирехта ай дасти конвоё рӯзи 22 июн як бачаи тоҷика суд мекунанд ва ай суд вақти бировардаанда бояд баранаш дар дуруи мошин бишнонанша баранаш тирма ёки сизо ҷое ки бояд баранаш ҳамон вақт бача мегирезад این بچه میگریزه و وقتی که میگریختند یا بگیم هم کنوایو میبرورن پیستولیتم پارون سر میکنند و دو تیرش در یک تاش در یک بچه 16 ساله میرسه دیگریش در یک دخترکی 10 ساله و در عاقبت تو بچه را میقپند نه که دکسه مثال پاروندیان Давай, поймай. Да, давай, быстрее, так с рукой.
чӣ ки ман фаҳмидам дар ҳамин замин ҳамон бачаи тоҷик ховай ҳама ҷо пури хун ва бо ду каси дигар дастоша қапидагиян боз гапа бугум намедонам барои чӣ бисёр ки нагреза намедонам вай дигар чӣ гирифта метавонам вақте ки тир хӯрдагиай ҳама ҷо пури хун ва бо як чиз дигар ҳеҷ ка фикр кардагӣ нестай ҳамон бача давидагиай нафасаш гирифтагиай дахалка нест ва дар замин ховай бо тир хӯрдагиай чӣ хел ҳамин вақт уда қинай нафас кашидан бисёр нафасша баровардан аҳамият битен ки бо як милисия дигар гап задеса мега ки мо қапидемуш да паймали мегайна бо аҳамият битен Да, давай, быстрее, быстрее, так другой. ай овозои ҳамин маълумае ки ҳамирам давидагиай ва ба як зури гап задестай шумо фикр кунед ки аҳволи ӯ бачае ки дар заминай ман пишти вай намегирам вай гунаҳгорае барое ки чӣ ки нависондаги вай наркотик мефурӯхта ки чӣ корам хали коро мекардай соли таваллудуш 93 буда ҳамин бачара кор дар Ставрополь шидагиай ман рӯзи гапа бугум ҳайрон мешавам 93 бача дар наркотик фурӯхта ки харида хай намедонам вообще ҳамин делаш ба ҳамин наркотикай инам хали хабар буд бародаро хатона эҳтиёт кунед бовар мекунед не ки рости гапа бугум ман ҳозир хали як шок даям вақте ки ҳамин хабара дидам ва пешаки ман ҳеҷ гуфтагӣ набуд ҳозир дидам хондам ҳайрон шудам хали намедонам чӣ бугум хай ба фикри шумо дар қадар интернети намешавад не ки дар пеши хонаи мо як аквапарки калон сохтагиян инҷа дар пеш бояд месохтан як бор сохтеста будан ки як крам буд ё ки як чизе буд чапа шида буд ва чанд сол пеш буд ин ҳозир суратоша шумо дидестен ҳамин аквапарка хай бигем дар наздики хонаи мо сохтагиян ва дар ҷа мо пеш мисол мегаштем мерафтем меомадем амфитеатр мебаромадем ба ҳамин раҳ мо дар наздик буд ҷои бигем хали чӣ бугем питачок мон буд бигем мешава хали мисол мешитем онҷа дар ҷои зур буд ҳозир аквапарка диян аквапарка дидестен чӣ хел тенҷай чӣ хел зора не мумкин ки агар ки ман бурам Тоҷикистон хай медорам агар ки бимонам сёмка кардан дар дуруни ҳамуҷа ман обязательно сёмка мекунам ва нишондам метам чӣ гапай дар дуруни уҷа не ки ман ира дар канали Около Таджика мепартом дар ин канал не дар канали Около Таджика мепартом ва уҷарам бидроед подписатсия бикунед ман стокаша дар поён мемонам дар уҷа ҳам хали влог мебурам яъне влог чӣ хеле ки дар Питер будам дар Москва будам дар ҳамуҷа видео буромадан мегирам уҷа подписатсия кунед обязательно рӯзи 19 июн дар Лондон як мардак ба фургонаш одамое ки намоз хондастиян дар масҷид аморо ҳамаша мезана бигем специально хали нохусне специально ҳавоёро мезана ва ай мошинаш мефура мега ки чаро ки нависондагиай дар инҷа смерть всем мусульманам мега ва хайро меқапанаш дар замин ховуш мекунанд милисоро занг мезананд милисо меояд ва он мардак фақат мега ки маро бикшен мисол қадар дили ният дора ва айрӯи чӣ мешава рости гапа бугум ман ҳамеша ман намедонам. Наезд фургона на пешеходов в Лондоне, скорее всего, теракт. Об этом заявил официальный представитель Скотланд-Ярда. По его словам, среди пострадавших исключительно представители мусульманской общины. Впрочем, мотивы преступника еще не ясны. Как сообщил мэр британской столицы Садик Хан, нападение было преднамеренным. В городе усилены меры безопасности. Напомню, в результате атаки погиб 1 человек и еще 10 получили травмы. Водитель вэна, 48-летний мужчина, задержанный, его допрашивают. Подробности у нашего собственного корреспондента в Лондоне Александра Хабарова. Это случилось в начале первого ночи, когда прихожане мечети Финсбери-парк, это север Лондона, выходили на улицу после вечерней молитвы. По словам очевидцев, белый микроавтобус неожиданно выехал на тротуар и стал давить пешеходов. 1 человек погиб на месте. Я видел от 8 до 10 человек. Некоторые люди лежали на земле, некоторых уводили сотрудники полиции и скорой помощи. И это то, что я видел в начале. Улица во время атаки была чрезвычайно оживленной, потому что сегодня Рамадан. Много людей было в мечети, они молились. И когда молитва закончилась, люди стали выходить, а фургон просто наехал на них. Прихожане мечети сумели задержать водителя. Сообщается, что ему 48 лет. Для нападения он использовал автомобиль, взятый в аренду далеко от Лондона, в Южном Уэльсе. Похоже, это был какой-то правый радикал. Он кричал, что хочет убить всех мусульман. В мечети уверены, что это было террористическое нападение. Он знал, что делает. Он хотел убить как можно больше людей из мусульманской общины. Это террористический акт. Он убивал невинных людей. Что это было? Теракт в отместку за предыдущие теракты или поступок невменяемого человека? Ответить на эти вопросы можно будет только после того, как завершится полицейское расследование.
Скотланд-Ярд, как обычно, выдает информацию очень дозированно. Проверяется в том числе и версия о возможных сообщниках. Одни свидетели утверждают, что в автомобиле, который совершил наезд, было 3 человека. Якобы 2 после того, как микроавтобус остановился, выскочили из него и убежали. Кто-то говорит, что у совершившего наезд было огнестрельное оружие. Кто-то видел у него в руках нож. дар душанбе як бача 21 сола ба принтер сум броварда, яъне садсомона чанд та печат кадай ва хостай ҳаморо истифода баране ки қапидиянша ва ай 5 то 8 сол ора сурок метавонам битан. Аки ман намедонам качествои ӯ пули ҳаму садсомонаи ӯра специально қоғаз яги ҷой гирифта 100 чанд метр чанд та печат кадай 3 та принтер қати печат кадай ҳай дар оқибат қапидиянаш. Ба фикри ман пешакӣ сумора мебровардай барое ки яке садсомона гузашта намешава. Ба фикри ман 1 сомона 5 сомона бровардаги ай ба гуфта бе 1 садсомона брорум ку чӣ мешава ки қапидиянаш хай инам хали хабар буд бародаро кадоме ки садсомонаи фаршивӣ дора бидонем ки бровардаги ай бая. Оливер Стоун, як журналист Америка, ай Путин интервью гирифтагӣ буд ва интервюра чанд хис кард ба ҳар ҳафта мепартофта канал да Америка ва да интернет ва бо да телевизора да Россияра нишон медоданд ва ба наздикӣ суратора бировард ки кабинети Путина сурат гирифтагӣ. Ва ман агар ки шумо да интересни боша мамура мемонам шумо тамошо кунед чӣ хали рабочий столи Путин, кабинеташ ва дигараму чизош. Марҳамат. медонам ки бисёротон дар кӯдакитон доштен денди Sega ва гап меравад дар бораи Sega. Агар ки доятон боша бозиёи Sega буд Sonic X хай намедонам ки чӣ хали бозӣ кардагия ки чӣ хали кассета дошт ва ҳамаи бозиёи Sega-ра дар телефонҳои Android ва iPhone бигем бровардан, яъне ҳамаи бозиёра ак шумо метавонед дигар дар телефонотон бозӣ кунед ҳамаи бозиёи Sega-ра ва марҳамат скачат кунед ҳамаи бозиёра компания худаш бровард барои телефонҳо ва дар Play Market ҳастай, дар App Store ҳам ҳастай, метавонед скачат кунед бародаро ва бозӣ кунед. Ман ҳозир нишонтон метавонам, хак нишонтон наметавонем, мисол ман намегӯям ки шумо худтон ак наметавонед ва просто як бозира скачат мекунем ҳамаи компанияи Sega ва нишон метавонам ки чӣ бозира скачат кунед ки ҳамаи компанияи Sega боша. инам хали хабарҳо буда ки дига ҳеч гуфтан наметавонам намада хай чизи буромадаги баҷош мекунем. Мумкин ки видео дигар ай Тоҷикистон броя, мумкин ки дигар ман успед накунам видео даҷа сиёнка кардана. Хай мебинем дар ватан ҳамада хай масига бо намефорам хай бигум барое ки Тоҷикистон мерам ба наздикӣ ва мехом дар ҳаминҷа мумкин як бало мекунем як та дигар видео дар ҳамин Россия броя што чиқа бигум хали зиқ шидем да зиқ шидем. ашуқӣ мекунем ҳама да хайф